Nzanzo ya corona ila ikutuaa iinenganwe kwa mwiyendei nivitukithiw'e muvea wa uima wa mwii nthi yonthe WHO inenganwe ku masivitalini ta Nzanzo ile ingita sia mukambi polio tetanus kati wa ingi.Uu waikiithwa ni ovisaa munene muveani wa uiiti kauntini ya Makueni DR Stephen Ndolo ula waweta kana Nzanzo ino yiithiwa iinewa mundu wonthe ula wavicha miaka 12 na kwambata. Chalo na muvea. Shirika ya utheu duniani ila tujimita World Health Organization na Ministry of Health nayo nivitukithiw'e nikanawithie ni inenganwe katika andu wonthe Kenya. Dr. Ndolo akinena kavindani kala maovisa ma muvea wa uiiti ma kaunti ya Makueni memwambane kundi ya Pan-Africa yameonengana mauvundisyo memwama kwi nthi kukonya Nzanzo ikuya musini wa Sultan Mood. Ndolo ni wamenda nthi mavuthisi imu wanze kila siithitwe ikinaikwa ni andu mateno maniko konya Nzanzo akiweta kana ni Nzanzo ithianitwe nesa ni muvea wa uiiti wa nthi yonthe wa WHO na ikaikithwa kana ni mbailu kwa mwene nthi. Ni asia ndikwithitwe kwi andu meweta kana Nzanzo enu nitonya itha na mathina, lakini etha nitulilikana ivinda ila COVID yokie ondu ya likile nthi yonthe na etha yina mathara mathuku muno, na kuma ila Nzanzo yokie nitwona uo ni wekiwe control, na kwa uo nienda kuhakikisha mwene nthi kana Nzanzo enu ni certified na ni safe yina mathara yoyote itonya kuthuru mwii na icho kutumi yalawitwe na waisya Nzanzo ile ingi tunenganae ta cia TB, Nzanzo ya mukambi na Nzanzo ya tetanus na mawasu methame mathuku na bwitina ila kutetha Nzanzo tene, lakini ila twambiio sasa ni methiwe main control kuo nayo wa COVID no tau ondu tuonete control inu twikulia andu wonthe moke ni kana masanzo ulota sanzwa akanengwe Nzanzo esukana nondu silie nondu sithana mitaratara tofauti kwa hospitali nuelewa ndeto ila cia kwatomba uni ovisaa mutongoisya we kundi ya Pan-Africa ya Kasimu Lupao na ula waweta tuithi kuvika mwai wa kana mwaka tuendete wa 2024 nimekwithiwa masanzite nthi ma kaunti ino kwa kilungu cha 80 yulu wa yana. And part of the plans that we have put in place today is ensuring that integration is happening both at the health facility level and at community level. Therefore, all health activities happening at the community level will ensure that COVID-19 vaccination services have been integrated. And at health facility level, we are going to ensure that there are no missed opportunities. Anybody 12 years and above who comes to the health facility, part of the services will include vaccination, and that is being vaccinated for COVID-19. Chalo, Motongo TV, Vilingi wa Mauvoo.